Dankie vir almal wat na hierdie video kyk. Ek vertrou die Heilige Gees om die boodskap vir vandag aan ons duidelik te maak. Vandag wil ek dat ons graag na Psalm 24 kyk. Wanneer julle tyd het, wil ek vra dat julle Psalm 15 ook lees, want dit het baie ooreenkomste met Psalm 24. Kom ons lees nou Psalm 24 uit die Nuwe Lewende Vertaling met 'n verwagtende gemoed. Psalms 24. Wie mag voor die Here verskyn? 1 Dawids Psalm. Die aarde behoort aan die Here met alles wat daarop is, die wêreld en alles wat daarop lewe. Vers 2. Die fondamente van die aarde het hy in die oseane gelê, en dit op die riviere gevestig. Vers 3. Wie mag opklim teen die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Vers 4. Net hulle wie se dade onskuldig. Wie se denke sonder bybedoeling is wat nie bedrog pleeg nie, en nie 'n eed valslik aflê nie. Vers 5. So 'n persoon sal die seën van die Here ontvang en God sy redder sal aan hom reglaat. Geskied. Vers 6. Se lyk die mense wat hom dien en die God van Jakob aanbid. Sela. Vers 7. Word hoor op poorte. Word nog hoor, eeue oue deure, sodat die roemryke koning kan ingaan. Vers 8. Wie is die roemryke koning? Die Here sterk en magtig, die Here onoorwinlik in die stryd. Vers 9. Gaan oop op poorte. Gaan oop, eeue oue deure, sodat die roemryke koning kan ingaan. Vers 10. Wie is die roemryke koning? Die Here, die Almagtige, is die roemryke koning. Die vraag word aan elke mens gevra: wie mag opklim teen die berg van die Here, wie mag staan in sy heilige plek? Hierdie berg en heilige plek word bedoel die hemel en God op die troon. Die mense van die Ou Testament het geglo dat God op 'n berg gewoon het. En dan volg daar vir ons 'n paar vereistes oor hoe ons kan gaan na God in die hemel en waar hy op die troon sit. Vereiste 1. Net diegene wie se dade onskuldig is. Vereiste 2. Net diegene wie se denke sonder bybedoelings is. Vereiste 3. Net diegene wat nie bedrog pleeg nie. Vereiste 4. Net diegene wat nie 'n eed valslik uitspreek nie. God sal die volgende doen vir diegene wat hierdie vereistes nakom. 1. Hulle sal die seën en guns van die Here ontvang. 2. God, hulle redder, sal aan hulle reg laat geskied. Dan verklaar die psalmskrywer dat hulle wat die Here so dien, so sal lyk. En hulle sal die God van Jakob aanbid. En dan ten laaste sal sulke bevoorregtes die volgende woorde saam met die psalmdigter uitroep: word hoor op poorte. Word nog hoor, eeue oue deure, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is die roemryke koning? Die Here sterk en magtig, die Here onoorwinlik in die stryd. Gaan oop op poorte. Gaan oop, eeue oue deure, sodat die roemryke koning kan ingaan. Wie is die roemryke koning? Die Here, die Almagtige, is die roemryke koning. Bring hierdie psalm voor die Here wanneer ons vandag kerk toe gaan. En spreek jou dank uit vir sy goedheid oor jou lewe. Van Casper. Thank you to everyone who is watching this video. I trust the Holy Spirit to make the message for today clear to us. Today I would like us to look at Psalm 24. When you have time, I would ask you to also read Psalm 15 because it has many similarities to Psalm 24. Let us now read Psalm 24, from the New Living Translation, with an expectant mind. Psalm 24. Who may appear before the Lord? 1. A Psalm of David. The earth is the Lord's, and all that is in it, the world, and all that lives in it. Verse 2.
He laid the foundations of the earth in the seas, and established it on the rivers. Verse 3, Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Verse 4, Only those whose deeds are blameless, whose thoughts are pure, who do not deal deceitfully, nor swear falsely. Verse 5, Such a person will receive the blessing of the Lord, and God his Savior will execute justice upon him. Verse 6, This is the appearance of those who serve him and worship the God of Jacob. Selah. Verse 7, Be lifted up, O gates. Be lifted up, you ancient doors, that the glorious King may come in. Verse 8, Who is the glorious King? The Lord, strong and mighty, the Lord, invincible in battle. Verse 9, Be opened, O gates. Be opened, you ancient doors, that the glorious King may come in. Verse 10, Who is the glorious King? The Lord Almighty, he is the glorious King. The question is asked of every person, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? This mountain and holy place are meant to mean heaven and God on the throne. The people of the Old Testament believed that God lived on a mountain. And then there are some requirements for us on how we can go to God in heaven and where he sits on the throne. Requirement 1. Only those whose actions are blameless. Requirement 2. Only those whose thoughts are without ulterior motives. Requirement 3. Only those who do not commit fraud. Requirement 4. Only those who do not swear falsely. God will do the following for those who fulfill these requirements. 1. They will receive the blessing and favor of the Lord. 2. God, their Savior, will bring them justice. Then the psalmist declares that those who serve the Lord in this way will look like this. And they will worship the God of Jacob. And then, finally, such privileged ones will cry out with the psalmist in the following words, Be lifted up, O gates. Be lifted up, you ancient doors, that the glorious King may enter. Who is the glorious King? The Lord, strong and mighty, the Lord, invincible in battle. Open up, O gates. Open up, you ancient doors, that the glorious King may enter. Who is the glorious King? The Lord, the Almighty, he is the glorious King. Bring this psalm before the Lord when we go to church today, and express your thanks for his goodness over your life. From Casper.